Аԥсны-аҩбатәи ахада Сергеи Багаԥшь ханҩажәижәох шықәса ихыҵра иазкыз агәаларшәаратә усмҩаԥгатәы алагаанӡа Ачымчыра ақалақь аҿы игылоу аибашьцәа рбаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа шьҭарҵеит атәыла ахада Аслан Бжьаниа, уи ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба, жәлари зареи еиҳабы Лаша Ашәба, аԥыза-министр Александр Анқәаб, аиҳабыра рхаҭарнакцәа, адепутатцәа, ауаажәларра. Сергеи Багаԥшь игәалашәара иазкыз ахәылԥаз алагаанӡа Ачымчыратәи акультуратә хан аҿы иеиҿкааз афотоцәыргақәҵа асасцәа аҭаан ирбеит. Анаҩс иара уаҟа имҩаԥысит ахәылԥазгьы. Сергеи Багаԥшь игәалашәара иазкыз ахәылԥаз мҩаԥыргон уи ибзиан дыздыруаз аус ицзухьаз ажурналистцәа Екатерина Бибиаԥҳаи Алхас Ҷолокоуи. Аиԥылара аадыртит Ачымчыра араион ахада Беслан Бигәааи, араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩы Иури Лагәлааи. Беслан Бигәааи иҳәеит Сергеи Багаԥшь еиԥш иҟоу ауаҩыраз иԥшаара шуадаҩу. Иара изы шыгәдууроу Сергеи Уасил-иԥа напхгара зиуаз араион дахьахагыло. Араион аҿ иаразы Аԥсны-аҩбатәи ахада илиршаз ахьырацәаҩу бзоураны ажәалагала ҟаиҵеит Ачымчыра ақалақь аҿы иҟоу асқьала ихьӡ ахырҵарц. Макьана уаҟа иҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥгаӡам, аха аԥхьаҟа уи алыршахоит, иҳәеит Бигәаа. Ачымчыра араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩы Иури Лагәлаа иазгәеиҭеит Сергеи Багаԥшь анхаҩы дшизааигәаз абырг инаиркны хәыҷ иҟынӡа изнеишьа шидыруаз атәы. Абырг иацы ҳасасцәа сшыгәырӷьало, сшылахшо. Иахьа Сергеи Васильевич иубилеи иааиз иҭоуҳәашәаз шәахаҵгылан аамҭа ԥшааны шәахьааиз. Абзиара шәымазаан. Сергеи Васильевич ҳара Ачымчыра ҳазыҳәаны уи дынцәахәын дҳаман. Убри иҟаиҵаз ауп иахьа ҳазгәыдыԥшыло иҳамам. Ҳцәымӡак иаҳҳәозар. Анхаҩы изыҳәан диҩызан, дыхәлан, ауаажәлар рзыҳәан дрыхӡыӡаауан, бзиа ибон, ауаа дырзааигәан. Ахәылԥаз аҿы иқәгылаз зегьы Сергеи Багаԥшь гәыблыла дыргәаладыршәон, ирҳәон дышполитик ӷәӷәаз. Ауаҩра злаз, зыжәлар бзиа избоз, зыԥсадгьыл иапатриотыз аӡәы иакәны дшаанхо. Саргьы насыԥгьы исыман, аамҭак кьаҿны рыхәбафка шықәса уак ирацәаӡам, наус еициура, аԥхьаҵәатәи аҩнызқь ҩ-хәба рзы сара ҳәынҭқарратә еилакы аҿар аспорт рзы убра ахада ихаҭыԥуаҩ сарҭеит Аԥара Рафаел дахагылан, уи акабинет министров иадҳәалан ижәдыруеит. Аха Сергеи Багаԥшь акомсомол иалҵыз, абри аҿар ааӡара ҵакы здыруаз хаҵа. Убри аусура ҳаналагоз Мырса иҳәеит, Шамил иҳәеит, абри комсомол аҟазам, аҿар ааӡатәуп, ҳара иҳмааӡар ымџьарантәи иаанирааӡоит, дара ишырҭаху рҟазшьала. Абааԥс шәеиха иҟаҵатәу сара исыздырӡом иахьазыҳәан, ишәыӡбароуп шәара иҳәан. Убыс фышықәса аусура зныкгьы мап сцәымгеит убри ахаҵа. Зныкгьы ԥара сымам, шьара сымам, абри аумҵан макьана уаанҿасҳәа жәаԥсыра сымаҳаӡац иганахьала. Аполитика иамазароуп ахаҿсахьа, ауаҩытәыҩса ихаҿсахьа. Ирацәан ажәаԥхақәа, агәаларшәарақәа. Ажурналист Асҭанда Қьецԥҳа илгәалалыршәеит Сергеи Багаԥшь изкыз епизодқәак. Абри иҟәаҟәа иқәыз ахьанҭара атәы аазырԥшуа, Кәыдырҭа ахы ианақәиҭыртә ашьҭахь, ижәдыруеит уи иацыз ашәарҭарақәа зегьы, мышқәак роума, мчыбжьык аҟара ҵыҵызар ҟалап, агхасахьара ауеит, Багаԥшь џьгьардаҟа днеит. Ҳаргьы ҳаџьгьардатәқәоуп азын, лассы-лассы ишыҟаиҵалац еиԥш, саб какалка ицаҳкып ҳәа изҿиҭын инаидтәалеит. Аха имаҷын акыр ифеит, имаҷӡан Сергеи Уасил-иԥа, ари зызгәазҭа саб ус диазҵаауеит, кыршәыхьма Сергеи Уасил-иԥа шәычмазаҩума, аԥсуа чысхқәа бзиа жәбоит, абысҭа кәац акыр шәымфаӡеит еиҳа. Убысҟан изеиҭеиҳәеит, иааркьаҿын иара ихигоз абарҭ амшқәа, ижәдыруеит насы аахыҵ Уаԥстәыла иҟалаз Аԥсны иҟалар ҟалон убри арыцҳара, ижәдыруеит еиуеиԥшым ашәарҭарақәа Кәыдырҭа аҭарцәра иацыз, аха Багаԥшь иҟәыӷара, идипломатиа бзоураны иҭарцәын шьакаҭәарада. Убри атәы далацәажәо Сергеи Уасил-иԥа саб иахь ихы нарханы иара иажәақәаҵәҟьа аазго. Дынҭагылан ихәыҷқәа рыла дқәит, Рауль мчыбжьык еиҳауп, аҭыҭыни акаҳуеи рыда
ҿаҵашьы сымфацҳәа. Иахьа снатәеит акрыфараха макьана абри сеибархханы сызмоу соунамышьҭӡац ҳәа. Жәаха шықәса цеит саб иуаажәлара дрылагыламижьҭеи, аха убри аамҭа зегьы ҳара иаҳныруеит ҳажәлар рыбзиабара ҳәа азгәеиҭеит ахәылԥаз аҿкааҩцәа ҭабуп ҳәа раҳәо Зураб Багаԥшь. Отец говорил, что лучшие годы своей жизни он провел, работая в Очамчирах. Он искренне любил Очамчиру и всю свою жизнь пронес любовь к этому городу, и всю свою жизнь мы чувствовали любовь от Очамчира, от очамчирцев, от нашего района. Большое вам спасибо. Отцу Головы 75 лет, дата юбилейная, дата красивая, но уже его с нами нету 13 лет. И все эти 13 лет и наша семья, и мы все чувствуем ваше тепло, чувствуем то, что вы его помните. Спасибо вам большое, дай Бог здоровья. Ахәылԥазаҿы иқәгылеит акәашаратә ансамбль рҵахә, ирыԥхьан ажәеинраалақәа. Фатима Гергиев, Ҭемыр Гогохиа, Аԥсуа телехәаԥшра.